Swastiastu. Titiang perwakilan saking PKK Banjar Pangkung Langwan Mekar, pacang mewede cerita murdanyane gegendong. Aingge kecerita yang sanerien wenten bebotoh meparap I Bagus Diarse. Iya anak belok polos tusing taen ngelah keneh iriati ngajak timpal. Gaginane tuah bebotoh tajen nanging I Bagus Diarse bakti tekening ide Sang Yang Widiwasa. Ia ngelah kurenan madan ni sudatnyana. Kurenane puniki sate nginutin manah somahne. Punike mawinan I Bagus Diarse sayang tur tresna teken kurenane. Ia masih ngelah piana adiri maden I Wirecita. Pianane puniki bakti tekening meme bapane tur state ngidep munyi. I Bagus Diarse sai-sai ketajen ngoce ayam. Didu ebe anake iri teken I Bagus Diarse kerana ia akeh medue karang carik. Didu lantas I Bagus Diarse sai keni uluk-uluk timpal peturu bebotoh. Kanti telah karang carikne madep buine kanti tegak umahne milu madep. Didu lantas I Bagus Diarse ngemasin tiwas. Kecerita yang jani I Bagus Diarse metajen ke Bancingah. Ditu ia mebekel tuah sama setali rupiah. I Bagus Diarse pragat kalah tur pipisne mesise tuah 100 tali dogen. Di subane ia kalah, ia pesu leng kalangan tajene tur ngojok dagang nasi. Didu ia metumbasan ajengan aji dasa tali rupiah. Sede itehe ia medar, rauh sakit anak lingsir nyelempoh betene Bagus Diarse. Aduh jero, ijen jetit yang ngelungsur carikan jerone. Mesaut lantas I Bagus Diarse. Aingge, nguda carikan tiang tunas jero. Meriki munggah nega mangkin tiang numbasang jero ajengan. Subelantas kedo mesaut anak lingsir. Nenten kekangguang tiang carikan jerone. Subelantas kedo I Bagus Diarse langsung numbasang anak lingsir ajengan tur bareng-bareng medar. Di subane ia suud medar. Didu lantas anak lingsir buin ngomong ngajak I Bagus Diarse. Aduh jero, bayun tiang yun pesan, ijen jetit yang medundungan. Mesaut lantas I Bagus Diarse. Aingge, lamen kenten ngiring mangkin sarang ke jeron tiangi. Nah, tekad ia jumah. Didu I Bagus Diarse ngomong ngajak kurenane. Mencening, mai jemalua kejep kepatang tikehe ne ada anak lingsir lakar medundungan. Ngencolang kurenane ngepatang tikehne. Subelantas kedo I Bagus Diarse buin ngomong ngajak kurenane. Mencening nu ngelabas. Mesaut lantas kurenane. Napi tuar ngelabas abede sampun ijen bang ijening. Didu lantas I Bagus Diarse
buin ngomong ngajak kurenane. Nah, lamun keto kamu melibas aji seket ento anu ngalah siap buin aku aukut tampahnya. Ngencolang kurenane mejalan melibas tur ngejuk siap nih lakar tampah. Kecerita yang jani suba peteng tur nasine suba lebeng ditu lantas I Bagus Tiarse bareng-bareng medar ngajak anak lingsir. Di subane ieu suwun medar ditu I Bagus Tiarse anu ngenemin anak lingsir ngorde kanti kepeteng. Anak lingsir lantas metakon, cening kengken cening itu ni metajen. Mesaut lantas I Bagus Tiarse, beh jeng pocol pesan pejalan tiang pragat kalah. Buin lantas anak lingsir ngomong, men sai cening ketajen kude cening ngelah siap. Mesaut lantas I Bagus Tiarse, mula je sai tiang ketajen nanging tiang pepesan kalah. Yen siap mula je tiang tuara ngelah. Anak lingsir lantas buin ngomong, ainggeh buin mani kemo melali ke kubun pekae ditu peka ngelah siap tetelu. Ane encen je demenin cening ento nyen juang. Mesaut lantas I Bagus Tiarse, ainggeh ben jangan nyenti tiang kemo melali ngideh siap. Suba lantas keto anak lingsir buin metakon ngajak I Bagus Tiarse, cening kude cening ngelah piana. Mesaut I Bagus Tiarse, ngelah tiang adiri nanging kali alit. Mesaut buin anak lingsir, beh peka jeg ajak pedidihan jumah buin peka subat tua. Bang je peka nak ngajak ke kubu pang ada tunden peka. Mesaut lantas I Bagus Tiarse, inggeh ajak sampun yening sa ipun sampun enyak titiang tenjenem bahang. Ditu lantas I Bagus Tiarse ngaukin pianakne tur ngomong, cening pianak bape niki ada anak lingsir nagih ngideh cening lakara ajak ke kubone kengken cening enyak. Mesaut lantas pianakne, ainggeh yening sampun saking bape titiang nak ten bani tulak. Buin lantas I Bagus Tiarse ngomong teken pianakne, ainggeh yening ipun sampunnya buin mani cening ngiringang anak lingsir ke jerone. Sawireh subuh peteng ditu lantas I Bagus Tiarse nunden anak lingsir sirep ngajak I cening. Ainggeh semeton sampunang nyen lali nyalanin demen nyalanin hobi pangten telah isi telah kulit. Ainggeh sekadi asa punike satua sane praside katurin titiang tuan pangkung selat segara kirang langkung titiang nunas pengampura puputen titiang antuk para mesanti. Om santi 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 om.